Lapia ki khun Israel belajar hajan Meghalaya. Ko belai si pun epic subscribers baru ki baju satu nama pagi video sa kini channel Storyteller London. Approve ka sarkar Israel ya ki jaj minashe ki badai ki miso bat ki kuki ki basyong basa hamisram ham Manipur bat kumjuru katu kade han Nagaland. Bakadai kawai na bedeng ki shiphothli ki judge Israel ki balajano. Kajing itu jong ka Israel yakini ki judge benriu ki badon ha North East India kum kawai na kita ki judge ki balajano jong ka Israel. Bat la pensyong nia pensyong nungrimru. Bakadai na ka judge menase. Kadai nadu kasnam arjar san. Long bakini kejat Malaysia kelas dang ban buhairi no napo North East India syari Israel kalas dang syat sisat nadu kasnem hajar nriu ter batang hadu kasnem hajar fulairu lakot syakasan hajar ngut badai hakani kasnem hajar pusan Kasorkar Israel hapo kajingelam jong Prime Minister Netanyahu la approve ya ketiga judge Menashe bakadai kawai na bedeng ki shiphothli ki judge Israel ki balajano bat ban wanra no yaki syapo Israel syaki benta jong ke Galilee han Northern Israel. Kasorkar Israel kala approve ruk kendai po million shekel kapisa. Naka benta ki sanajar pras pangut ki jaj Menashe ki badang don hapo North East India haduk mentah. Bat hapo ka arajar laipo paro kini ki sanajar pras pangut ki haban poino syapo Israel. Kini ki jaj Menashe ki balalong Kristan nadu ki bun pateng mensua. Menta ki lahap ban penkelano yalade syakan niam jiu. Na ki shiphothli ki jaj Israel ki belajak badla sakma la syem kawe kabadang sa kabamut setang kendai. Lada kelipat hakanu korkom la pensisa ya kita ki jaj Menashe baki dei ki jaj Menashe. Laong ba obat syem ladon kenu ke jingle dienetas Henry la pensyong nongrim yaki nakajaj baka syuya per tangkendiat Menashe bat Menashe. Nangta saka kanatang kanapateng kepada kaktin watla om syem ladon kenu ke jingto bad kabalai kadai kajing ya serim hakajing ya dai kariti bad kadustur perlok sakoment next ladap stona di ke channel junga sai tu lebih perlok jongpi ladap stona sai tu nga Storyteller London.